Vesti iz sveta pasa. Priča o Baltu zasnovana je na stvarnom događaju iz 1925. godine u gradiću Nome na Aljasci koji je bio u karantinu zbog difterije. Lek nije mogao da stigne zbog ledenih uslova, pa su timovi sa sankama od čak 150 pasa krenuli putem dugim preko 1000 km. Na čelu kolone bio je aljaski haski po imenu Balto. On je dovezao serum u selo, spasivši mnoge živote. Njegova hrabrost je danas ovekovečena bronzanom statuom u Central Parku na Manhattanu u Njujorku. Iako togo, baltički lider tima, prešao je znatno više kilometara, Balto je postao simbol herojske odanosti. Njegov podvig i danas inspiriše generacije. Balto je dokaz da pravda nije u pređenim kilometrima, nego u beskompromisnoj hrabrosti i predanosti. Hvala na gledanju, zapratite Dog World kanal.